Avuxeni vaseketeri va hosi Majenje. Hosi ya Majenje hi leyi ma yi vona swa ku yi dume hina yo tiva ku yimbelela ntsena. Hosi ya n'wina Majenje a yo tiva ku tlanga makatela ntsena kambe na swa vuenti hinkwaswo swa madrama leswi swa ti-comedy i swa yena. Hosi ya n'wina Majenje yo kombela vaseketeri ku veni va yi seketela leswaku yi ta humelela. A hi fambeni kwalaha ka YouTube hi ya fika hi pressa button subscribe ku humelela ka yena hi ku humelela ka hinkwenu ma-Agincourt. A hi sapoteni local artist actor hi ta khensa ntirhisano wa n'wina mi nga heli mbilu loko u kha u famba katsongokatsongo u gcina u humelela. Sweswi mi tlangele xinghomana lexi xa ti-Sugar Mama lani mi nga ta cini xona hi ma-December mi nga xi pfumaleni xi secheni ka YouTube mi ta xi kuma i Sugar Mama. Mkhuluma na hosi Majenje. Wa tiva ni yile la police station la na va byela swa ku phela ni mi tshama kwala se vona va ri va lava proof of resident va lava ku tshemba swa ka ni tshama kwala se laya meni va tele na pasi ni fika ni ku hi leyi proof of resident va ku hayi hi yona proof of resident ni ku hayi hi yo proof of resident va ku hayi ni ku bukhani phela va tsalile va ku residential South Africa va ku havo va lava proof resident ya voya le ka masipala ni ku proof resident masipala na yona va beda va dimana va dyondzanga swona la pheka IDM va tsalile va ku residential va ku South Africa na va kombo ni rilani mi South Africa va ku hayi lava ya ka masipala hawu i madomu va dimana va va thole hi vuxaka wa tiva na va komba mina phela la hi time swa ku va tsalile le henhla lava ku residential South Africa va rhaya hi lavi yona hi lava ya ka masipala hawu i madomu va dimani i madomu i madomu straight man obvious phela pasi ro ri khulumaka swa ku me ni mu South Africa vo va ri va lava proof of resident awu proof of resident phela i pasi bidlenta le ra mina pa i madomu va dimani va va qache hi vuxaka hayi mani